Ki samla pulih jongka nehu hapo ke Shatri jongka North Eastern Hills University Student Union. Kila penpau ke jing benyau ya ke jing Shimrai Vice Chancellor jongka nehu ban pentrikam ya ke New Education Policy Haki College beper. Kibala penyaso obat ke University hapo ke Jala Meghalaya. Na kaliang uba Amando ding do aswer uba longru kum Finance Secretary menda kasngi ke arpau artarik naitung habakran syakilat pathai kubor. Ulang bagani ke jing Shimrai jong Vice Chancellor kalong ke badang kuloi palat bat ke bala ru banwan ra jing e ki samla pulia ke Jala lada pentrikam kerki ya ke New Education Policy bat ulang ru bana kaliang ke Student Union kamdon kanu ke jing persya ya ke NEP Henry ke Shulong bagajing pentrikam kadang kuloi palat bat ulang ru babat ki kena pulia ha ke Jala ru kimpat long la kuloi halor ke ni kamat bat bun naki kidang kulmar jing mut. Kena tunjuk ini kue lagi kena serubat di rumah ini jadi jalan orang menolak new education policy kapat long dan dulu dan kami ke kapor memperbaiki infrastruktur di nongkai tebet tentang tugas spesifik subjek. Mentah kita kini nongkai mana ini kini new education policy ke kalau matai ba shumat education ke subjek shumat education ini subjek sociology kita subjek bagi kena kamu tebet ke philosophy. Lepas kita lagi common subjek ini. Mentah nongkai berpinkai sociology shumat udah nongkai berpinkai sociology kalau si berpinkai subjek bawa utrim. Entah kerja jam kali kena, kemudian ini kerja kita kali kena di new education policy. Mereka kalau kerja kerja pala memerah tentang August. Di jingsisha di bawah satu bani memerah hadiah sisnya ni pecuaki jingbian kumpulan infrastruktur jom di kolej sebagai hantar salam merah. Kiwi pun kinsa beri do vice president jami. Apa jadi kani ka meeting ke bala kop vice chancellor. Bagi principals nak kalian joki mengikai pakai ki penpau jingkau jadi membut nama kidan ki hakan mi council dan itu kidan ki nam ki kompleksan ki nongkai joki colleges pakai specifically joki subject tementar na kalian joki nongkai hapor bakal dengan academic council meeting kira penpau yang kejimbang lo menolak mentau saya nama kalau kerja pala ini hanya kalian tu visi kamsiulan tu ono majority vote. Nak kalian menjadi kemudian pai syaki principal of the schools. Mentari yang kerja pada tadi. Kerana academic council yang berkaitan mana dengan official body pada muncul kerana principal meeting berkaitan. Jingsha kerana kini bersim nak academic council. Kita kata New Students Union iko menolak penpau ke penyau harus jangka menolak kaki ya ka NEP kata New Educational Policy apa kesekolah ki affiliated colleges ki jangka dulu kali ke menolak jangka New Educational Policy kali kamat ke belum critical ya academic council official body keban pet yang kajian tiada ya kalau jom mungkin isu kami semua IT ni kalau jom ni penbaru visi ulah yang nak academic council nak apa shom meeting with principal academic council kembali penpau naik kalian juga kerjaan orang kayu kakak Shimra ya approval yang academic council atau yang ada new education policy. Kebanyakan terkait ban formulate dengan form kita di syllabus bagi jika kamu juga new education policy. But sekarang ini haji merah juga dengan new education policy kan kita ya kan infrastruktur kan merah haji kena nama balik ke
kam shimla dan ke infrastructure la kababian ka state ke joni pe habaya kerana kata penting mengway bagi teachers students ratio kabaya dei maka ini kata kinong kai banbiang nikai subject bade mata kinong ki subject ba ku kan ga cyber security kinong di school kum chino kunda te wala so ba kinong kai kinong ti specifically ba nikai ku ni subject tekan ni karma lah cige ndi tangki mangkai dari tham e ukna tingi impwa ba ni biang ki kna kiba suffer hakpor covid ni pua i kena bakin ini yo kan jenjang dah kamu buat implement dengan new education policy but kunju usul dilakukan nanti kajing berpau kami kemudian kajing persiap nanti kajing ero dengan new education policy nanti kajing sosi kami nanti student union kalau kajing implement ya kini hakapur bekerja te kumain la previ finance country jo gani usul te kidon ki point kaptu gani li kiba minongi kiba didang burba kiba ni hapan discuss ni hapan don kan debate ni hapan don ki priu kiba hamtet ni ya gani new education policy te kidon mungkin ki hagani kan new education policy gadon kan ka multi disciplinary course kamu ki ukna ula bersimenta ke subject science so ada udang ka hobi jamu lani kajing kuat jamu baru kena kemas ulah dan syariah ka subjek kelas lalu dan kajing mut jamu lani dan kajing kuat jamu te kalau apa kaba program ni apa betul ya jamu maka state jamu ka pablong ka lapan keren apa kibun ki college syano kendong lani asal kibun tak kuega stream kum syano kendong kini ki komti college kum syathay soyong thai sora kini ki sathai nong nam hi kita tang ko ka stream kata arts ti kumno itu khna ki yo bani shimenta kini ki ko haki wei bani subject lada ki duna ki ben kai lada college kamla ban ai ya kita ki course kum ka arts college kimla ban pu ko commerce kumno kila kata nong ki ngai ki khna te sa ko wei ko lomba kibun ki hakan new education policy lada yang dunia ba kibun ba ki jing kiba kastil jongi kampan la de ban pedian ya ka dalai leru namar kadon ha ko ka close ba kiong ban kin hikai yang kikna class 6 class 7 yang ke boarding dengan ngam try de ba kastil jongi kadon kin hikai sirong kendong lani sesor ba ki school level ban hikai ki coding subject but kawai kalau ba ni na kalian kan su kumang laong meni ngamdiri bani ban pawe kikna bata kensan introduce yang fourth year degree te ki kena kan pelau ready bun ki kena ki bamte bun ki kena ki ba confuse tang don ki kena ba kajing confuse mane kajing bam sothu ba jong ki drop na ye kajing pule jong ki kakta apa ye ki drop na ye kajing pule kalau ba kapendu na ye kalau we jong kena tinggi kum ka student union ni so simha na ki kena jongi ki hapan drop na sitampor te kawen ko ba haposti jongi kumba education minister ngantran akran iba kasti jongi kapal long ready de pediang yang kenika new education policy nomor kita guna sipun hakilian kinoi hakilian train teacher te ngina kalian student union bilang ba ngipan na nagapon lani nak ministry ba kadande bandon sipun ki debate alo kanika new education policy namar ngin karen sisial ladang nilai jadi ha kani kibun kiban kata hadin hu jeni ladang ngin pulih ha ladang sipun yang ya kanika new education policy kala kata ya borong kiban ba